Marcin Seino manager ukuj jong Al Nassr ya urnado haka second half. Kumta krewit kela ke kombak jong Al Nassr pan penlim kela ya ke Al Ettifaq dalai la arkol haka jilikai haka Saudi Pro League. Kumta ke Al Nassr naki laisin jilikai naki laisin mi madan haka Saudi Pro League kala job bro laisin kepala kur menta kendai pun. Kepala Don Sendon hak lidu haka Michigan pun haka Saudi Pro League hadu menta nagi laisin jelekai. Henry ke jinglekai ne kemit hapdeng ke Al Nassr persya ke Al Ettifaq lami ke jie klutar nama. Bana du kaminit ke bakat ar urang apkol jong ke Al Nassr ketau bento Bayo Sendon da ke red card. Nang ta hadin kata haka menit ke balai puai Al Ettifaq klayo eka sikol bat klayo ru eka kol ke baar haka menit ke sabsan plus lai lingbau a medran kepala tam arkol ya ke Al Nassr hadu bakut ke kelas teh masan sedang ke kelamit watlah ke Al Nassr kelas syat tep hadu arkol kepala don kamban yo tep kol ban penpai kelah Henry kepala lingok kadai pa mas sedang ke kelamit tang haka menit besapun riu manager coach jong Al Nassr ulah seina penban ya urnado. Haka ke jingkeli hakum kata kapor kelami bakumno ke Al Nassr kerun kampan tepkol ban penekai ne ban job ke Al Ettifaq. Henry manager coach ubadai nagrik jong Al Nassr menta ulah seina penban ya urnado tang masih stang ke kelami. Henry haka menit ke nyi pusau ke Al Nassr klaim ke jingdon langsu jong urnado. Klayo eka kol ke ban ningkong lingbau Sadio Mane ya kepala asis Joao Felix. Bat kla pendekat no haka menit ke bah nyu lingbau Al Amri ya kepala asis Joao kata Joao Felix. Bat haka menit ke bah kendai pau syuaban kutno artat ke jingilikai Sadio Mane ulayo ya kol ke baar jong kepala job Sendon ya Al Ettifaq ya kepala asis Tau Al Naji. Kumta ke jilikai kela kutno hak ke Al Nassr kela penlim kela ya ke Al Ettifaq dalai la arkol. Hak ne ke jilikai hak kelas step hak por pedang don lang bat urnado la penpau ke jing bitar lep ya ki para player jong ke Al Nassr nadu bala syat tep ya ke kol ke ban ningkong. Henry ke jing ben pai kela jong ke Al Nassr ya ki laikol persya ke Al Ettifaq kadai tang ke kelamit hakapor pom don langsu urnado. Kumta ke Al Nassr mentah kelakur kendai pon na ki laisin jelekai. Bat ke Al Nassr kan saya kendu persya saya ke Al Tawon kata mentah opnai akos hak ar pepraterik hakapor kadwai siten. Kublai sibun.